Torej, smo pri tretji vaji, to bodo shoulder tapsi. To pa se dela tako, da se v bistvu da v položaj za skleco, potem pa namesto, da se spuščamo v skleco, dvigujemo roke. Vedno se dviguje nasprotna roka, torej leva, desna. Pomembno je, da imamo izravnan trup in da se v bistvu ne premikamo takrat, ko delamo vaje. Torej, da smo stabilni in potem tepamo z rokami. Evo, pa da vas vidim. Spusti malo rit, tako. Super. Lahko bolj skupaj daš roke, ti bo lažje. Širše, ko date roke, težje vam bo malenko spusti rit. Tako. Evo, bravo, super. Roke probaj dati malo bolj nazaj, pod sebe. Tak, ja. Tak. Evo, super. Bravo. Ko naredite 10 ponovitev, ste končali. Evo, super, to je to. Dobro ste delali, bravo, bravo, bravo.